I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Angikubingelele egameni likaJesu kuphi nakuphi lapho ukhona khona ufole nalifuba lelihle lokuthi ulalele i-Rhapsody yamaqiniso lokwincwadi yaNkulunkulu lebhalwe ngumfundisi Chris oyakhilwa eDSC DSCD. Lamuhla ngolwesibili tilishumi nesihlanu enyangeni ya April eminyakeni wa 2025. Lamuhla umfundisi usifundisa ngesihloko lesithi kukhuluma timfihlakalo kumoya. Amen. 1 Corinthians 14 verse 2 uthi lokhuluma ngetilimi akakhulumi kubantfu kepha ukhuluma kuNkulunkulu ngoba kude lomvako ukhuluma timfihlakalo akumoya. Uthi umfundisi bowati yini ukuthi na ukhuluma ngetilimi ukhuluma timfihlakalo. Letimfihlakalo kungenteka titsenzelane nempilo yakho, umsebenzi wakho, umndeni wakho, nanetincumo letiphatselene nelikusasa lakho. Kodwa-ke letimfihlakalo aticondzakali ngencombo yemuntfu. Kungaleso sizatfu sipho sekuhumusha tilimi sitsingeka. Ngesipho sekuhumusha ungaticonza letimfihlakalo futhi wati kahle ukuthi utsini. Amen. Lokujabhisako-ke emaKristu lamanyenti asangakawabambi amandla nebomcoka bekukhuluma ngetilimi. Umphumela waloko abasiboni isidzingo sekuhumusha letimfihlakalo. Kwenta sibonelo, nawufuna kwati lokutsite ngempilo yakho, ungakhuluma ngetilimi. Nawenta njalo, ukhuluma timfihlakalo. Kanjalo-ke nawuhumusha leto tilimi, utawuconza loko lokwembulwa ngumoya kuwe. Amen. Akukameli-ke sibe sebumnyameni nanoma ngobe yini empilweni. Sikhuluma timfihlakalo bese moya longcwele uyasisita ukuthi sitihumusha. Encwadzini kuba 1 Corinthians 2 verse 6 kuya 11 kuthi kodwa sikhuluma inhlakanipho yaNkulunkulu leyimfihlo lefihlekile. uNkulunkulu layimisa umhlaba ungakasekelwa. Empeleni kude umuntfu lowati kwalomunye umuntfu ngaphandle kwemoya wakhe lokuye. Kuyafanana-ke nekwaNkulunkulu akwatiwa ngumuntfu ngaphandle kwamoya waNkulunkulu. Amen. Leni kube mcoka lokho kungukuthi nawukhuluma ngetilimi uphindze uhumusha sekulingana nesiprofetho. Ngakho-ke kungenteka kube siletsa lenhlakanipho yaNkulunkulu lesetimfihlakalweni ngesembulo setiprofetho noma itakithi ngetilimi lesingatihumusha. Ngabe kutsinzelana nesikholwa sakho, luhambo tsite, noma kutsinzelana nebantfu bakho, ngabe kutsinzelana netimali takho, umsebenzi wakho, ibhizinisi yakho, noma uhlela kuyongena ekhaya lelisha, kodwa ufuna kwati intsambo yaNkulunkulu. Thandaza ngetilimi, kanjalo-ke utawukhuluma timfihlakalo. Ungayati intsambo yaNkulunkulu etimveni letinyenti tekuphila ngekukhuluma tilimi. Amen. Kuchubeka nesifundvo ungafundza 1 Corinthians 14 verse 13 kuya 15, 1 Corinthians 2 verse 6 kuya 11, nekuba Roma 8 verse 26 kuya 27. Amen. Kunesikhatsanya ngitawucela sisho nangumthandazo utawusho emva kwami uthi babe lotsandzekako. Ngiyakubonga ngesibusiso sekukhuluma ngetilimi nekumemetela timfihlakalo namoya longcwele longipha kuconza. Intsambo yakho yebukhosi ngempilo yami. Ngimukela inhlakanipho lephakeme yaso sonke simo futhi ngiyamemetela kutsi amandla moya ayasebenta kimi, aletsa umcebo, emandla kanye nencubekela phambili egameni likaJesu Kristu. Amen. Ngiyathemba ukuthi uyijabulele kakhulu i-Rhapsody yanamuhla. Sihloko sakhona besithi kukhuluma